Pozdrav svima, ovdje je Omar sa omizio.com i danas ću vam pokazati mini Bluetooth speaker od kompanije Saicoo. Zvučnik se može naći na Amazonu i eBayu za nekih $15-20 i radi se o malom 65 mm zvučniku sa silikonskim oklopom koji dozvoljava korištenje na mokrim ili prašenim mjestima kao na primjer bazenu, kupatilu, možda na plaži ili nekoj radionici. U kutiji naravno možete naći detaljne upute koje objašnjavaju korištenje svih funkcija, kao na primjer pairing sa Bluetoothom i druge koje ćemo objasniti u više detalja kasnije. Tu je također mini USB kabel koji će se koristiti za punjenje baterije od 350 mAh, koja će vam dati između 3 i 4 sata korištenja prije što ne morate napuniti. S obzirom da se puni putem USB porta, punjenje traje oko 2,5 sata. Silikonski okvir prekriva sve moguće otvore osim samog zvučnika, kao audio utor te mini USB port i mikrofon. Zvučnik sa strane ima ugrađen mikrofon koji vam dozvoljava da ga koristite kao speakerphone, možda u autu ako to već nemate ugrađeno. Za razliku od sličnih zvučnika na tržištu, Saicoo zvučnik ima pune kontrole za kontroliranje glazbe koje uključuju play i pause dugme, koje se također koriste za javljanje na speakerphone. Tu su naravno volume dugma te forward i backward za vraćanje na početak pjesme ili preskakanje na sljedeću. Silikonski okvir na dnu ima priljepak koji će vam dozvoliti da prilijepite zvučnik na bilo koju glatku površinu, poput ogledala, stakla ili možda pločica u kupaoni. Također ga možete prilijepiti na tablet ili smartphone, u kojem slučaju se ovaj zvučnik može koristiti kao stand. Zvučnik koristi Low Power Bluetooth 4.0 koji vam dozvoljava manju potrošnju baterije, iako je kompatibilan sa starijim verzijama Bluetootha koje se mogu naći na starijim uređajima. Bluetooth konekcija dozvoljava perfektan rad na distanci od 6 do 10 metara, tako da vam mobilni uređaj koji koristite ne mora biti odmah pored zvučnika. Ovo je jako dobro u slučaju da ga koristite dok ste pod tušem, u kojem slučaju vam iPhone ne treba uopće biti u kupaoni. Sada ćemo napraviti mali audio test da vam pokazati razliku između zvuka sa zvučnikom i bez zvučnika. Nažalost, ne smijemo pustiti pjesmu više od 10 sekundi radi copyright pravila na YouTube. Prvo ću vam pokazati sa zvučnikom, te onda ugasite Bluetooth i pokazati bez zvučnika. Volume. A sada test bez zvučnika. The device is disconnect. Kao što vidite, zvučnik ima i glasovne indikatore kod paljenja, gašenja, pairinga s Bluetoothom i tako dalje. Tu je i LED sijalica koja daje različite indikacije, ali je nažalost beskorisna kad je zvučnik prilijepljen za nešto. Više o ovim indikatorima možete pročitati u punoj recenziji na Omizio stranicama. I ovako to izgleda ako koristite zvučnik kao stand. Kao i uvijek, ako vam se sviđaju naša videa, kliknite like kako bi nas i drugi pronašli. Te nam se pretplatite na YouTube kanal ili podijelite ovaj video s prijateljima. Link za detaljnu recenziju možete naći ispod videa. Do slušanja.